Arutite wira nginya tukasanga tukaremwa ni kwaria atumia mothe tugakirana atiri leo ni leo riu ni vinda riega ria kwambararia Waiguru atuike running mate tungiuria kiama kia UDA gisagure mutumia wa mbere arugame ato represent thiini wa thirikari nigetha tucenjie miturire ya twinayo. Waiguru angire deputy nginya riu kana atuika deputy atumia ara meguku ndi muno ni tukwambarara ona ro tari tuona mbia cia kuru tutionaga no riu bage mongia na kumenya ruo rwa mongia kwogo tungiuria unda atiriri matwocere Waiguru atuike running mate na atu mweri kenda tumire ithuothe tu support Samueli na Waiguru marugame na bururi uriku bau ni bo borokinyete na bau ni bo turi na mbere kwogo no turie deputy president please atwambararirie we nigetha wira uria utigarite ri uruteke na njuge Waiguru ti mugeni kwi deputy president ti mugeni thirikari-ini ni muramumenya na nikio muratureteire na nikio Kirinyaga thiete na mbere kwoguo ni tungienda Kirinyaga tutigateo ithuĩ turi atumia muno na tutigateo na okorwo twi umri ucio umri hiyo ndio inafaa kazi na huyo umri ndio unafanya kazi zaidi. Watureteire Huduma Center Kenya ngima ya gukuhia maundu ma ta kuoya kiandisa NHIF ibande na maundu ma tauma bengi uria mundu athia nginya kwa raini muno riu tutiaraga uthia ukoya kibande mande ukainuka nakio Friday nikio turahoya president vice president witu atwere anu Waiguru munini wake na Kenya no tucokie ngatho muno na atumia ni general takau ni kirendo ni andu ingi muno no ni turahoya atiriri takorwo Ruto no atuiguire tha atwere mutumia anu Waiguru tondu ni arugamite nake Mount Kenya no tukene muno tondu taru maundu aria twikirete Kirinyaga ni maingi na tauni ya Kirinyaga ihakui kuhanana na Nairobi nundu wa maundu aria twikirete kwina Kabros kwina Rami na kila kitu iko na turakena muno na no tumuhoe atwere anu Waiguru deputy president na maino ni tumwambararie